fia ai ta hiva vaunima hiva noa ke taitari lelei ki moutou e fia fini ki tau whawheta ia ai ahu mau inga ko ini e kai te utoi whakaloo loa a koutuku ki sea ke ni whakahoko hoka te tau i kalama he fia fini e venewa malanga e tau atu Malo gitu baru nim. Koe funky tanah kia tu peni. Koe hiva uluaki. Kalasi ni mafitu. Hiva e kalasi oyo noa. Pea koe hiva koe i he tahaua tolu fa. Kau hiva hono fa. O hiwai kalasi o valua mo kalasi fana o valu nima ko na waspe pe mo ko na high school experiences kwai ko ngale ipe o faya ya be fok mo na kau hiwai na to ki ma fana pe me amai ko lau maria lere tahine ko tau ke me amai ke tau pohi va po ni ba ko fepe ho fai na maria mai ko ho fai ho hiva to maria ni mo ya tau fa me ke tau inasi ha po rotu na fia mo fa lau maria ya tau amana to fa ko la ya e onge na idea mata to Koia he pea tau manaki ke he tau polo to pokoen ka tau pe ki mo tol ko na mo me mai o hiva ka mo tu pe ka tau pe mo no tol ko na ko ya ha mo hiva mo tala si mo me ama yo tau ha tau hiva he ke mo tala noa e tau fit noa pea ko ki fala la pe mo fa malo ka ko korea ke tau kamata e tau po hiva oni malo Taka moe awhia tō mawhio tau hawhao po whakoro koen. Taka moe tahine whakalangangi po koen. Tahine eki lupe pau. Pea peheki he sea umea. Te whekau President Malolo tuke tā wheke mawhi. Pea ko kore ke o. Pea tapea moe whawhiro ako e po koeni. He tahi wawalu lima. Ko mau fia tahi wau noa ke taria whatongia o e whawhitu, e whawalu, e whahiwa, mo nima noa, mo nima taha. Wa ona ki hono noa, fia lahi o noa ke tongia whatongia ko ia he pōn. Pea ko e kauhiwa maari e taha peni i manwhoipe. Pea mo whamoremore. Ko e mau hiva ne teu, ko e hiva e ua. Da ko e kau hiva ko e ni, hange ko e ngahi whahi kehe, ko e whahi e musika ma whahi wha. Ko e kau hiva ko e ni whahi e taona. Ko e ai, ko e mau kiuraki hiva, ko mau uraki hiva, ko e mau hiva fia, whakawhetahi, i ta wa usia mai ai whitungo fulu tau, o e ako anga maarunga tonga. Mau doro e ni ne mau lava mai me he ngā whetu keheke. E mau kau i he kātoanga fia o pōko e. Ai ko mau raki hiwa ia, ko mau hiki e mau whawheta, ko mau whakamalo. Pea ka ose mau ki raki hiwa, te whamatala ki ua e mau hiwa. E mau te ki hiwa ta. Ko ia, mau fia ke mau heni, pea o kātak ko mau kau hiwa ia. Malo o pitu.
Ko mau hiva hoko na mau hiva hoko na kai foi le whakatonga inspire na ko na ki mau ton e a whakaloto lahi ki mau ton e he lea maalie whaka ofa na e whai he taka kaupaio neafi lady tuna whiela kepa ne hanga whakama opo e tau whakataha a ke kuhinga ko hame tau heni ai historia o e ako maulunga tonga o e tau whatahataha mai ki heni ko e ako ki hiva ko e te mau hiva ko e he uke hatuluta ai ako uhinga e mau hanga whakatonu lea i ai fo hiva ko e ni ko e fo e tuluta ko toa pe tau whakataha ko toa mai ki heni ko e tuluta ai ako e tokoni pe ko e poupou o ke whai e koe tāna ko te whangi tūta ko ia lawai e ipu, lawai ha taha o inu mai. Kako mau wēsana mo ko he foi one o nena aunga ki hea. Ai ko, toko taha ko tō pēni hā ko tō mo ni ki tare niti lawai ke mālohi ai ako tutuku ko e ni tau lawai rewa o whipaku mo ngahi mea keke. Kako ki wēsa ho si ki wēsia na mau tokanga lahi ki ai he loto he ukea aunga ki hea. Whonu ofo nau kutua, hangi ha whonu ha ki tāputa, whangota e ha whonua. Ko whakatataha i kotoa mai e tau ofa, me tau mea kotoa ki haka maunungo ni, ko whangota e tok tangatahi. Mautoro ki he ni, ke whetu ke heke, o mo whangota i he ngahi whaifuitanuia ai apea koe ni. Ko e o malo o peki. Katakpe, pero tonga e matonton ai mea rea ai kauhiwa koe ni oku ko na ua ki hiwa pe pa ma fana foi kauhiwa e ua na tue kau mai ai ko ospe ni pe hoko mai ai pe i ono ua he tu ai ono ua hoko mai ai Australian chapter pe osi koe ai hiwa koe a European chapter mo New Zealand chapter pe hoko mai ai ono hiwa so ko la ko mo hiwa ko la ya ngi ta ko po ma fa mai
patrol atu we ngai whakatap ko toke wa whakimuan na tā mua ke whakahoko atu ai hiwa me he kangalu hange mau ki indi fia o fuma mao tu mai kau hiwa mau ki no unu mai ki muan eyo esea ko hiwa mau fia hiwa tu ko ki foi hiwa pe tau ilo ka hono fe kau o mau mau inga ia ai ko foi hiwa ko foi hiwa ko pe ho fina ngalo si su ke fa ya ko hiwa yo mau lele mai mo ia ke tau fe kumi ke ilo pe ko ha ai fina ngalo o eki ya ko ia ke tau mui ki ai ko mau whakataha mai en pe mo mea mai ki ai Jesus.
Mafitai, ke tanta mai o he mani. Tulo, koe kalasi ene ta hiva ono hiva, ke paiata, ko hiva kone. Koe toko ta haua, he mau kalasi, ko na os maharoro. Pia koha, hanga e ki nā tore tō ta hawa koe ni whakalotona hei ki mau ke mai o hiva. Pako tui o nau i heni pehe. Koe hiva ta hiva ano hiva, hiva ia te Gladys Fonua, e ki hiva whapapālai. Ka te tō pi koe ki koe hiva, he chose me to follow him. Ka te tō hiva i rewa iau, hono whakatonga.
kita ai ma sia mai ki ta fitu no pe a pehete ai le o ya na to te ke na mari ke na more le a mo pa ho o ka ko ai ko ku ni ko na ta ki mo join mai he fa to ki foges rakite pa muy que vaya aquí lleva tapu moi au me ngahi au. O kune awhio I hono tau ni tapu I langi tau katapa sangi whao. Kona tapu ki huelo koula o e po. Eiki o e palestini o e ako ma o lunga o e po. Kona tapu ki sea o mea. He kai ngalo e whakatapu ki he paionia o ta hiwa whakapitu a leiki tuna pilake. Ko hoku tā kete I e ako. Nā pehe ko e malea e whai ake ai lea ai tā kete a ne awhi. He kau aki pia mo e whakotuu o e api ako. Kana ia e whangi mea na I kai kene lawe ki ai. Ko uhi e oku kau totonu ki a teina. Ko uhi na e kamata tūna ia I he ako ai kau papalangi. Na te mawahe ange e le ilo ki he lea wapitania. Tēnā e whiria ki hoko koe matapule. Te he mau kamata I tahiwa whawhitu. Koe taha e nia hafu kere kere, whonu I he mea koe mateloia. Te koe ngāu e mo ua, pe koe tau tea koe ai kau
fai ia tapu motoro na whekau ia ke o fusi ai na te loi. Te koe uhi na i kau e whini motu ai a koe ni i kai ke mahino hafo i lea whapitania na taki mu au i he fusi o ma te loi. Te whakawha ia tau keti koe ni te tama ia lolohea ko lava peo ta aki a fu ma te loi pake au hi lalo mango o wahe whanaki. He koe tau te aia, koe fu ma te loi, e te ao. Ta me ka pau te ke lava ko alo ta aki o wahe ma te loi te ke hao ko ia. Te he kai ngalo ai ta ke te koe ni pia mo ene ofa. Tuna to iai mo fangi me aqui ao capaz de lá ver alguém te mama ko i po pe tu lo to i pe ia ka han ko lau te mo to e ke mai pe hata ngi ka to fa osia tu ko ki me o ko fi la ve ki ai ta ko la hi ka kai na fi hu i mai no hea ka me na mo to ko ta haua ai. Mo whakatatau ke kau apostolo o pea. Na mo lau hi wholawholana ia kau apostolo whewhine. Pea ka pau ko ia. Tau ngā monu ia mau apostolo. Kai ke. Kea ia whanki mea. I taimi ko ia. Nai hoko e whika tahaua. Ko whika nai lahi hono ngā ue aki. Tatau te whito ki he whika. Nai pehe, nai ngawe aki ai whanki i lula. Nai ai koe fua loloa, nai pehe rea. Koe ki i nisi e tahaua, o tatau ia he fute e ta. Kai ke koli li mai kai ke tau ke ngawe aki. Ua, o mahina e tahaua, koe tau ia e ta. Pea koe paanga, nai ngawe aki ai mea nai ui koe peni, pea mo se walini kana e pihere wa koe peni koe e tahaua tatau ia ke sirini e ta ka pea la he ngahi mea na e tahaua he konga koe ka pi ikai ke aha taha koe o tua o ku ikai ke amai pea mo ene afio ta whahane tuko whangule unga whonua o kona ua pe o kona afioi ai uhinga ai toko taha ua koe ni. Ai na whamatala kia i tūna ane awhi. Nai ai rewa mo e whanki lao, mo e whanki tutu uni, ka pauna mo whakatoka ngai, ai lea ane nai ai toko taha. Whingau aki, pia mo e whakotu o e api ako, pia mo e ngahi tutu uni ki ai. Nai mahino, ka nai ai pe a ngahi mea, nai kai kene whakahauko watu. O kai te ulawe i kahai ne uhinga. Kana kuhanga o hiki mai a whanki mea koe ni, ka te mō kātaki pe, ko hange au ia koe, koe mau ki ura koe seti nai whai, ke whengai ke mau poto herea whapitania. Nai ui ia koe mari, ai painted dog. Kana koe taini koe, nai mamatai koe, ai tangata mari, hange ku tau tō koe mau hoa. Nanau mata mai ke tai tau tolu. Nanau mana masiki ki nau tolu ia tau whakaofo ofa. Te nai pehe. Koe mea koe nei tutu uni ki he tangata mari e aho ko ia. Ha upe ia se atu ki he hoa whaofo ofa. Pea pehe mai le mai. Whakamole mole. I am a little nervous. Pea he pōni ko hanga tau ko mo whakaofo ofa. Pea ko ngo i au ko ki nervous. Te hangi au ko eleni. Kai ke wangi lea whakatonga ki nervous. Kai ke kau lau atu mua. Ai fo i lau ko e hongo fulu. O hangi ia ko whikau e hongo fulu. Ko uraki o pehe. Na e pāu ia. Ke oa te ke tau taha ua ka ke toki lava ke siri hu mai.
Mai o ka wen ki tau tahaua. Ua, nai fumatu aki whakapapau o puke mo ui lelei. Atamai sino lamali. Tolu, cleanliness, o pau ke maa. Nau whakakawa wia, ko te mo ui lelei o ku te maa. Ka tā koe o whakawhai ke o pau ke mo ui lelei, o pau ke maa. Koe te unga, uniform. Koe te unga whakapureanga taimi koe ia koe lan kaki. Pia mau si hu mai koe mo si fia he lava ke tonga hai. Mau te unga kaki. Nai te unga kaki e kau polisi, te unga kaki e kau kaate, te unga kaki e kau whakauri, te unga kaki e kau popula. O kungari whakakata ka koe mo oni whawe. Te mau hu mai mo mau tolu, na mau te unga kaki. Kai ki, nai ai te e taimi nai toki liu mai a. Te koe, kohono ni ma, koe ulunganga. Nai a koe ki mau tolu ke mau ulunganga, hoa mo tau, pia mo e api ako. Pia tau utaangi ki whina koe tu i koe ni ene whenga i hono kakai ke nau mau ai ngahi whetu upo ni, ai ngahi la koe ni. Ko hono ono, nai wakai i ia ai whamiri, o ke hao me ia. Ke e lawa nai ki totongi ki o ako, he koe totongi ako e taimi koe ia, koe sawarini ta haua i he tau. Ai koe fume a lahi ia, ai sawarini e ta haua. Pea whakatoka ngai ia, koe whitangaro e tui, e totongi o tau mo ua. Totongi o to mo ua ki he ako. Pea, te he. Hoko, koe whitu, na e pau, koe hoko atu koe ai ako, koe ki tua pureanga, na e lawe ke atuna. Na ianga pehen, ka pau e kai ke mao ha scholarship, ka kui ai ho atamai ia, koe me ai a ho family, ke nau totongi i koe, ke lawa, ke hoko atu ho ako, i tua pureanga. Ai koe ngahi mea fo o ia. Walu, ko pau ke tau lava, ai lea fra Britania. Hiwa, na fi mao ko tau nofo anga. Koe taimi ko ia, na e haha monofia, ngahi api, ke whare piriki, whare papa, whakaofofa ia. Na te ke kaha uhi la mantu i fo koe whawhitui. Pea ko pau lewa, ke ka pau, o te nofo, i haki whare tonga, na fi mao ia ke ai peha ki whetu ma kehe, ke te nofo ai. Pea pau lewa ke aha ki mama, koe taimi ko ia, koe mama tu, ka pau koe api o hunau. Koloa ia, e mau e nau mama tu. Pe koe mama tau tau, ke whai ai ako. Pe koe toenga koe ho mau ngahi api koe ni kawa i au. Koe ki i mama nge skapa pe koe nge sihina, o ku tukutu ke o ki iama tapot ki o lunga, o aile vai ki konga whetaa, o awia ki o lunga hange haki i wawai, o talana mau koe niu hange hamisi, he koe uhi fok na kai ke tupu hake whanau koe. Ka ko o atu pe a ngahi tutu ni api ako koe. Pea ko hana hongo fulu, na e fumatu aki fie mao, he tamatu i, ke whai ai nofo, ofi pe ina ko ala whanu. Ko hona uhi ngai ne te kaha pasi, kai kaha kā, koe lue lalo pe. Pea ko e ngahi, ko i tutu unia e hongo fulu, na mau whenga ke mau tau. Kana e lawa e ngahi mea ai, koe pepa koe fusi kante loi, koe ia ia nau si lawe ia. Pea, koe ngahi di liu na anga peheni. I he tahi wai ni manoa. Mo tō koe na mohu tahi wai ni manoa. Na e ni liu lewa, ko tau te ngā, mei he kāki, ke whakapopo uli, maroon. Ata mai whiwhine, pink maroon, so te hina, pa koe whanau tangata, koe lani green. Koe taimi ene na e liu ai, i liu mo ngahi fwoi bleed whakaofo o whana,
taimi ko ia e na kai toi manumi ho plito. Foi stiff pe. Ka koe tai na iliu le vai ai vanu ya iliu e le fai mai pe ka iliu le me pli o alfa halaton o hingi fasisi e faramore ko na fu pli tia na fai ya tia ya te fia ka lava ke fo le lei ka to pli na iliu le va mo hingoa o ngahi fale house sports na iliu le va he kamata na mau kamata mo fai pe itol ko hai ko au ya mo ka he ta ko ini ai iliu le va ke fale fa e na to bola ai ne o ta funo mai aqui kava nua tele o sangona e kamata ko ia na ku kawa wi kava ya na ma o e ma to he ko he to lo e ni ta ko ia ko tuna ta mo e ta hine le ma ya tu ma o ma le lo ange ko ma ngai dia ko ba si kawa oh me mai go masih ngari de kana ia ite matai ni ange nai ni le mai ngo apia ko matematika ako ma olunga otonga ko ki ka venga na te mai i tauni ane afi taimi ono ifi afi na mafononga mo hoa ki apike eta ya lolotonga e ma pota la noa wo hala mai ki tu au ku ai to ta o ku ne hua ya ku ne hua le pe ai to ta ko ni ta puange moia o tangutu i holo anga e matapa o fare pena ma fu o vale au pita pena ai kai te la me ka ki tai mi ko e nai lea mai ai na ko ngoi o to i ha mai de te a o se ai o e pon ka tangata ia ko fe te ko di fa hoko angeia ki fa mole ka ha o fa ai lea o pon na ko ngoi loto vai he ko ngoi bo tai ho be tai ta te na fa ho ko to ma le be ya ya ko le be be tran palestini ma lo sesto ho iki ho nga ke te a bo me mai mo o me he holo ana ya ma finga ke ma ho holo ki lalo i fa ki mo to i se na ma tangutu ai e ko me ai i holo ya ko le fa atu i tele pe mai mutangutu pe tala no fononga na fainga ta ia ka ko uhi ko la ve i tuonga ko ai ya tala to ia te tali be ko ko lo ko ke me amai ko na mo ta fu o ange ko mo ta fu a mele he ha tu ia ko lo ko lo e ku fai ai lea ko ni e ta fit no full e apia ko ma lunga tonga te ma foki mai mo ko hoa ko pean ko au o ko me pu ko fo se ka ko ni o fa tu ta ma ki te ta mai ho hoa ko hea do your best trust the Lord with the rest. Koe tū koe ni, koe hingai ke ngāu. Ka koe tau mo tō pehe, to the best. Ki le leta. Do means for me to work. To the best, try to climb to the top. Hangea koe whanongo ke hiwa ni nai. Tuku ho tau whainata ia kia te. Na pia ko maurunga tonga. Ka ia mea whainata. Kau ngau i le leta. Whaitu o ke ia. Ngau i le leta. Pea tuku kia te ia. E whakakakatu.
o whaingata. O mo i o roto e fia mo oni mo ma whana i ngahi hiwa o whanongo ki ai. O ne hanga ka pui e ngahi mea na o loto i rea ai. O ko ofa lai atu i ngahi Palestini o ngahi chapters. O i ka whakafofonga ko mo lava mai. Me he mamao pe ko e ofi. Whaingo fua pe whaingata. Ta tuku pe ki a teia. Ke ni whakahai no ta whaingata ia. Ko ia ki mea ta. O ko whiwha o si atu. E kulea he pōni. Pia mo whakamori mori ia. O ta whanga o e aki a pehe. Tau aino ia pehe. He ka pau te tau māu, mahi loia, o kai koe tau hahai. That is not true. We were given the best of all the mortals in the colleges. To the best. Do your best to the best. Trust the Lord will do the rest. Ko whakaamu pe he pōko inu o amua he pautuku hifo ki tātolu, he nai whiri ki tātolu. O hangi pe ko ngahi mea, le mō mea haki. Amanai ke tau māmai, o kutangi, o maloto, ki tai whie māmai. Nai whakaha, i tohi a Isaia, ki whine mo tua hui tau koeni. Nai ala to tangi. Koe hui kua mole hana uspaniti. Pia ngona ngahi mo ua. I kai ke lawa ke to tonga. Te talangi e tangata e otua. Aru o whai aki hole lei taha. Tānagi mai a ngahi containers te ke mau. Pia utu ki ai hololo. Pia mō o ki whanau whakatau atu. Te mō wak me ai paanga. Pai whakatau aki. Pia to tongi aki homo ua. Pia koe to e ngā i tahi ake e moto. Ka kulea mamai e ka te motu. Brothers and sisters who taunga high school. We are children of God. Ko bebe tu ya. Ko ha bebe nga o ke fa. Fa ya ki ya holelita. Ki helelita. Ya toko ki aki. Ke ne fa katu. O fa ngata. Tua o fa tu. Kalau bemo ke u wahat princess be fo ke sea boni ya ta mau ki hiba mau fi ka be poe boni be a nengo na fa tu pa ke mai no fa ho mai ang ego no tana ki mai panga plex when go panga woman no be chapter ta ga we mo no to ki fa wari mai mau to mai mai o ka vai pohi ba ko ni ana ka ia bos te mama foi hi ma fa a ma do vai bon ani mo ia tu be fa ki ma fa pe a tarange ku ka wa ka tu ko ni te ai va ma mo fua fa la pe ta fa pe ko la ka la hi ba ko to pe ka o sa ba to fa de ma ki le ma fa ni ta tai va fi no ma
Oi me ani agui koe hoko ai fau pe mo polata. Ika winga koe rea koe na toko si koe fau ia. Koe mauki kalasia mato mo kurea koe fau ia. Koe polata ia. Palangi, sorry for my wrong and thank you for your understanding. Koe ngā whakawhetai e ako spai ngā herea ki mua. Koe kutu pe ako o ai menua ia pe. Koe sea whake pōni. Koe tau tahi mawhitua no ia. Koe ngā he kumauhoa mai ia ke tahi mawhitua no. O sea no ngai tau toi hawi ke ngai tau koe toi arifo. Fai ai pore. Tau tahi mawhitua no. Koe winga ka mau ki mea whaiki. Koe tangalai pasien maroro. Rawa mai mo alu mako hiba pako nung bawa waki. Koe wo whai ake. Ai whai lot koe ki ngahi mea whaiki. Ko mau ki tau. Moksio mai pe. Talu pe kamata. Koe tau reunion ni. Koe mau whai ta. Pea. Mo wakai mai ko mau te unga. Talu pe no tui koe whai te. Bonaki sapaten ito ya pe monite okay tui mai pe ya moni ko la ko ai tua ko super papa awa kita awa kiuta awa awa na morangi awa pe ya pe vivia bata mo modal ka tutuk mau mana tuen kio mau kau nga fonong mau kau nga na ni higia pe ta ko ni ya nania abi hatunga maalunga ihe pot ngawe lenen sebe ko aspek parat kone to tau na mavien fakata pe moya eta gosi na mau fakamana eta gosi mau ta fano talo mahu ke akona pana maulere magien pana mau fainga mari ya o fai gilawin me fakamana eta ta gosi ya na ACTV mo pepa mo ata mo ngai rea obe Reverend Syria Funak pe bola yo no pa fe wi pa go be o te museo mai ke tau tuka museo mai ka tau ilot boy ko sto tu ko ka museo mai ka ma tau fi pono o te museo mo to gitu museo ilot ye mau me abo lava o ka mau lava pe mau lava ngau ka mau mate aki fi pono he ko hingoa o mau falani ko kalo fia mafituan he ko ha o beteki au ako beteki au pe ko haki mama o bulo i fetu ko to ape ulo fa pa uli ulo ne au mari pe ulo i peito ulo i loki bea ko hingoa ko mau falani Tabago mafarani tahape class of 76 for life. Oi mau moto ya pe. Lai ngai project ya. Te ulia kapot Lai project ya fiti ono. Oku mafuka tutu. Ko magosto gani e ka ule ka hapo. Akina tolo unau. Ya na tarengi ti mara spoti. Kawai gile ka gongo Conrad Harrow. Na mau totong ni karen ya lagi. Me kas kilalo o os ka mo os ano wa pe ko tama ya os tu ki mo ai vai nga ko na kala po tai sensi i Australia batal me waf mani ma e ma to to nge fangi ka ure ka ina scholarship me afga ko ne da ha ya hon na ma ka ma to ri no foi tua ma me to ko ni ai pe a ko pola ka na ma ta ngu tuai kaya na to kuma ma fa ma os pego ya to fe to kuma wa pe ha we mo ka mu wa ko pe pe fine o wa ta ni to tong re ka ya ko re ka ta mai pe fine i kai o ba thu mai mo ya ke scholarship ya ma ko re ma wi na ia ma to i foi la mari ko na ka ya ki ma to ru ma to kai e ki po la ko ni
Tuku mai ki reka toa ke fua fitu no ni ako. Kamai ki fimo toa. Ai te mi pe I kai. Kau gotoa mo le heka pasi kau ga. Kau gotoa mo le toto wisimi. Ah, ke form 7 ni fie mari ko. O sa pe ke fimo toa ke fra mau no ro mata. Kan fai me fra malo kon. Bang tau fa fitai ko toa pe ke eki. Dia vai ngalau mari o kumba we tahi ni mo tamasi fitu orno o ikai e pe o motor fitu orno pe o tano a pe e ki foi mama vai van a tola fiama ke a vai ngalo to pe ya ki motor ka to ga na ka ni e mo wo ki muri ba mo ma muskola si a o de mo te o ma kore mo farani na mo le pagan o ya ngata ria na ngan loloa na mo hitengi a na ai pe ke tala no de mo foi skola si ole vaga te ki faro lo asi ai tu be mo ke te ki ata ki foi mi pe ta mo ko ai foi mo che ke ta ha na mau fra mo mai ke mau ai ki foi academy ai Akapulu kana eu tala no ke pule ako kata no ke ka spoti pe a hange ko ke lau na nau te kerere ki tu kai ke nau loto nau toki hai pe a au te whakataha koe ne nai pe a pehe tuku aia o te tau te toka ngata tolu ki ai tau alu tau tolu o nofo mai me tepi koe wenga pe koe tepi a koe ke osi koe koe ai toko Akapulu koe ki grade ko toka pe e sila e mawange uafe manau tolu uafe ai kapau ko itimi ko de ono ok nau sila ko toa he osi ko ai ite nau taki uafe ko toa be ya kapau dewa e sila sinia kako tamina ke to sila e boni mango fulu ya de mango fulu ko itago but anyway ka alu ya ai timi sinia o sila o foi tamano rere ye ba kalau telah jadi budaya aku babe go tim sipoti mau kawa Akapulu iya bae bukan ke foi tahu di pe kai ho ko atu ko ai ko ate kalau telah go ini ke budaya aku mau fana wako ko ko bagos to ni ilo kia te mau to huat gitu o to itu bagos ya mau to wah ni fa ta go si mu bagos ya ke na mo uya fa hale pe ko ma to fito no le wala malami ka kawa Pamalo atu ko vi ko fai nga mari ke fai ki feinga ke lava ki hiva ki he kau palangi loi me kau i ulope nai hangin kono whakalea pe te raki tiklea pe koe ka chapter ki mātou koe whalu kunga loto I tonga high school he kai ke uto e whenga ke define atu ai loto I tonga high school ka kou po pe pa kou loto lahi pe koe ki ko whalamoen ko ne hap mai pe kou uia teni ki a David Abaikona ma more ki tu ke lava mai ki moana katape pa more ake sea I he te ui pe he kauiwa ka koe atonga pe ia o mo vete o e wahe whanua I ulope pe a kataki whawawave mai tākita o kumau whakawhe I atu heni ai toko taha kotoa pe o whaafolau o fōange I Europe. Pea mo mea I beki mōtolu ki mōtolu kaya. O whaataritari ki mōtolu I Siamane. O whaataritari ki mōtolu I London I Britania. Tukeha Brussels, ko Geneva. Ko e ngahi whei tu ueni o whakawhakoutua ai ko listu tuku a Europe. O wea waka ai o ngongo whakamamahi ia he ahoni ko riko ki whatamaki ne heo ko I London.
Pea koe anga e mau nofo koe I he wheitu koe ni. Neongo e mau whewā mama o aki, ka aku iai ai ongo. Ka ingata he ongo koe tonga kita, ka koe ongo, nā te tupu hake e api ko whaangata. Mahala koe tau e whitu o e te mo ui, o hake ia he api koe ni. Pea kune hanga e ia o puke puke kita. Kua hoko pe ai whaamiri wha I matai, koe konga hoto whaamiri mo ono. Koe ai o kou whakawhi atu heni ai o mwhiwhine konsela ki Iulope. O whakawhi ate konsela Finleni, hange ko atu loa whiwhita, ka tak mua lava mai ke toko ni e hiwa koe ni. Koe konsela koe ki Iulope. Kou whakawhi atu, koe konsela mahalolo ki Amerika, pia musiaina, o kuiai e nā whihoko taki ki Iulope. Ka taki e merine tuita mo atiloa mo lava mai toko ni, e ki kau wheinga hiwa. Pea ko whakawhi atu heni o kou lawe e kui heni ato te tā William Fifita, pia moho hoa, koe ki imama wana ke kamata e tong high school, na e toi ki whakalahia ki Iulope. Toke tā William Fifita ka tak whakamole mole, o ke tokoni mai, ki si te wita vai kona he koia e solo he whiawhi. O ku mauto e whakawhi atu ki heni, pea mo e tangata ko Gary la Vaki. O whaalahi ne ki I wha awhi ange I Iulope. Ma mole mole e Gary tohoni mai ki Iulope. Koe ki I hiwa o ku amanaki ke mau wheinga atu ai. Koe ki I hiwa manako pea o ki tau tonu kotoa pea na tau he tō high school. Pea koe ki I manatu koe ni ki he taimi na mau hu mai ai I high school o mau hoko koe ka lasi siuperi siliva e he tahiwa fitua. Nai ai e ki I toki hini, na e kawala no matu. Pea koe mau whiwhine whai hiwa e taimi koe ia, ko lau man pe te lo. Pea koe tangata na e wha hiwa solo taimi koe ia, ko sione kawa. Pea ko mafi o Amerika Samoa, koe fu leo whau ai ia. O kou kore atu heni ki haku kaunga ato I tahiwa fitua koe uhi o koe ke iai ha tau hiwa he tai fitua. Sisiria ka taki o lava mai ai rewa. Hena ke wha asolo koe ia. Pena e ako I koe I he late sense o where kakala. Lava mai siria kai whenga e tau ki hiwa. Koe ki hiwa, o mau hiwa whakapirita nia. Koe uhi pe, koe common language ia o Iulope o mau whihoko taki aki. I he taim koe o whenga whakasiamane mai ai a whala moe. O mau kore atu moe whamole mole, lea whakapālana mai mua ka tau whetau laki. Koe ai te mau hiwa lewa ai ki hini manako koe ia. Koe what a friend we have in Jesus. Koe pui pui toa ki he hini koe ni. Koe uhi koe mau mo vete I Iulope. Ka koe tau mo vete. Koe koristu tu koe tong high school. O ku tahape. O sisu kalaisi. O ku mihanga. O whakatahataha I ki tau tōu. Neo me tau wāna maro. I haku tōa no I Iulope. Pe o whepe. Ko hoku kau me alelei. Ko e ku tanu ki sisu kalaisi. Koe ai. Mo kau ngā kau mai he mau ki hiwa. Koe uhi koe himien. Na tau whaiwa ai. I fusima vai koe. I pēo lalo kasi. Malo.
Kole ke ufa he kala whaki. O skamata ke e tō kalama. Loto. I hiwa o e whiawhina. Ka ata ke whakahoko atu e whatongia. O e kiwi he whiawhina. O mau koloa ia he mau kau. Pea mo e toko taha. Me tahi wa whawhitu. Ke mau lele mui ai. Ke whai e nea o loto ke. Whapapat ke sea. Te mau whai ki hiwa koe ni, whakatau ospe i he lea whakapapālangi, lea pehe lea whakamauri, te koe whanua ia mau whetāngutu i ai o whakahoko ai e kai whatongi. E ana motokanga ki he leo, ka motokanga mai peke at mau tolu e mau whakaofo o whaatu. Malo, enjoy.
se hiva e Aotearoa tahine inki lume pau ka wae sea ko ni we pioneer lady tuna fila sika bebege ipo ka polis tu to o ma foa ke atu o ma leo te o ma londo o e ma o fa ka ma fifa ka hoko atu e ma ngawe ki le tanga e poco e ko ma inasi ko ia na fa ka hoko anu e ko miti pule neo o to no ka ma fifia ke foa ki ko to aki ko ma loto e poni ko ma inasi na fa ka hoko ani ko i wa mano ka i poni no fa mo mole atu ko ma me ma lava mai boia ko tahamano fa fipe ko fa ya fa hoba tuia e palestini o jepta anusila ko e fine ko Mrs. Setaleki final me masila be alo petaka masila be Kato ke hoko mai e pe mua kore mai kau hiwa koe ne tua takiani ke nau hoko mai koe nau whanau. Pe osia pe hoko mai rema ai kaurea pe me a whala moe kupa. Kau polis tutup ono betapi kai ata mua ki me tau tupu atau taki lagi ke mau kau ngaka fatang motor o eki polis tutupu e fia dia mau mau ingai ai tau ana dia mau ofari lagi mo ui ai fai ini kau aku eki kau fai aku dia mau hoko ai kau bongai tangata mau kau bongai bifine isa tengah kau fiama o mau ulo ingahi tapaki ke ho torope tupu pepe me ofa ia ki mo ui ka moi ui ka se fai ne fai e ka u aki o abiagoni o pole ai la family siasi fonua ta tupu aki hoi fua mai e tau tamai farangi ihe tofa donia poto mo fai ina tapa ke he o mo o fai atu ya me he ka polis tuku tapi he fai atu tuata ki na mi ate ma o fai atu de motor to ape fatawan ke mo ma ata o filo mo fu fia mo foni ta o ekina tutup ko lakihan ko
tupu a tākilangi. Koe pe nexea ai koe ai te metaha ai tau tupu. Ka koe puke whanga maari e, koe whekerei mai whanau. Mai koe whanau tupu pe koe ngahi ako aha. Koe pe hono tanu maki. Whakai lau maari e siasi. Pea oku toi tanu maki. Koe mohanau mai le o. I whai whakaranga. Koe whakakoloa e ko ni sea, e tōki ki me e whakaranga ni. Koe ki te maupe ke whakahoko atu ai ofa me a Paula Avea. Tahe mani maua, se no se pe emocione pipita. Tahe wa fitu walu, e tue ni ngā wafi. Tahe wa fitu ua, ko Anderu Beit. Tahe wa hiwa whaa, ana tānoa Beit. Ai tā hiwa whaa moia. Ko whokire rei tonga, wafi maua. Lute soakai, wafi mātolu. Ai peri whinau, wafe tahau no. Pea moe whanau a vai, pea mo pita seokimi. Ko kinau tōruia ai Marcos, kinau tōruia ai Kusitu. Mau te amutu i te potu mau e kai ni. Ko whai ai puke puke o e whanau te pōni. Pea kiai ai ofa make. O akeni, ki he class o 82. Ia e ka mulau mai, i he whakakoloa e whitu noa ki tako. Ko ia kua whakafonga tēn me te au, a e whakalahi atu ki he Honorable Sales Whakaloi, ko e taksia o e warua, ne oku peke nei heni. Ko hopa atu e whaikatongia, a e tangata e koia, pea uheni pe ai toko ni head prefect sei ni tokiruku whinau tauwha. Uheni pe poke CEO statistika ka pea pifika. O wakaya pe ko kinau au na heni pe o wharahiat pea alwe ne ngau ea ki he valu fitu katoa pe o po mea mai i he ngau ea o ku watu ai hiwa koe ni pea moe o wharahi atu ka te mauto whakatoa. Nāua puta. Iwa wani o hui o e whakamālo ki he e ki. Pea wai e kau kokoni, aia ko ke whini me kunzalote, ta peko ki a whanawha me komesiale. Pea mo hare whinau, rota sevenia, e tau apia ko tonga high school. Ko ia e ngahi pe me kau TBS a heni, pe he poki, ko e koto ai me whanau, i Salote, tupo hai, toloa, Adere, Irula, ia mo Sasione, ia mo kau whai ako. Ko ia, awa.
hiva ai kelas valua moi valua. Se hiva ko ke fit valu cancel ya mo hiva. Mo ka ko mula ko faikava mal. Sayang ni. Okay. Mai kaya todo, eh. Okay. I need only one. Okay. Oh ya que MSCNN kalau TV siapa ni, kalau TV tengah. Okay. Kau lagi yang fanga tapu. Kaya tak kita awak yang faham kau tu kita fatunia. Waktu kumai kita awak ahoni. Kata famole na to kitu kumai pe ahoni. Kaya ke iyo, taani awia katiba ko na monetimi te ule fasiamania. Kako ulifia na tolo hai kakai ke lava klia. Kako ki ilea vabe bena na tala mai pe ke vabe, kako te ule he sipoti. Pakai ki mu aya ko ule aten ke hai kali ke foto fisi ai ko ma ta hai ai so kai ke na ta nge ke dia ba kai ke asima ya on ko ya fit tu ma ta ha fit balu ya foto fisi ai te kamata pe by introducing myself obla ya motor yo kai mo pe ko hai ya pe ko glele mai me fe pe ko ha ba me on fai hin pe te ule o ko ule sipoti. Kate whakamatala I lewa ai o hinga ko lea sipoti ko hike mo mahi noi. Kate utangatuko aki pe hangi haki wahe mo motol haki I wish list ko hike tau hoko atu aki. Ai tau cooperate I tau ngā awe. Kimua pe autamata mo kuliaka takmoga a big compliment to Elizabeth Baker. I feel at home. I really felt at home with that item. Ko mala e o siamane, mala e Europe, opera singing, moi classical music. Pe ko fia ma pe avia he hoko he tawa ko ki ngai le golo ko ya he pe he fo ki ngai fo no ya ko ya be siamane o ka ke te ya wa hakakaya not even a little country like Tonga he ka ki na loto na to pa ko fia ma pe no ta ngai ho malisio he siamane fana mo mai we can do it. We can sing the opera songs. We can play Beethoven, we can play Wagner, we can play Mozart. We can play them all. We are very good and we are very gifted here, not only in Tonga High School but also everywhere. Who am I? Mukatang famole mol. Kola tau bit hek foki mai, tau foki mai. Tau hau he ko foi hau ni ma le tol pe fa. E bi hen. Mo practice egulea ko no fa ia isiamani. Practice egulea fa Tonga ko hike molu ko siamani. Fa ka to ngai na ko to ngutu ko hi ke na la ba he na po ake ya na tai he na ha ka ba ko felia ko gute nacht tahi ya ko hi ke fa na mai ki ai to ta ke mai no pa ka ba ke be he gute nacht ke na ilo ke na mai no ya foi le no fo no po aki hangere ba ko ka Amerika te na pe na to ko good night le ba. Peka pauleva e whihalakia na waki whaka Amerika pe gute nacht, that is good naked. Ai, ko pau ma peke te tokanga ki e te rea na mau halaha taha pia ke whaina taha Ladies and gentlemen, I entered Tonga High School also in 1978 with all these beautiful people from 1978, yeah? I greet all of them. But I have a to valu, now huai ki Tonga High, pe Ameria ki na hoi na head girl yai,
Alu bea hangia Ameria kina hoi hasete laiti ko takai pe ko I globo. Kone bea tu pe ko ma o ka to mai kakai pe ko Europe pe ko Middle East pe ko America o pe ko Asia ta na ki ma me sia mani o sen ma na puri a ke talo ka lo ki mi hen ta valu. O se pe form 5 here I to mai. Pe ala ke ta valu. Pe ko putonga ko le fa tonga o nai ngata be ai I le pe ko ke ma wa mo ngai fo le fa ofa ta ka mo fa fa ia ngai le ngai le fa to ko ke fu to ka nga ke fa le fa pa la ni ko ke ma le fa pa ma to sia mana o ma le fa sia mana ata pe to ka ta o ni to lo no fa sia mana pe ko nga lo to ngai le ke ia fa pa la ni pe mo le fa to nga ka ko ngai le pe ko fi ma ke for every day o ko ke ma 1978 malo au bito Ameria ki na hoi hono ma mai au me he Northern Hemisphere whakafoki mai au ki tonga hai mo tongani. Koe 1978 ia na e whaere I pe au heni tonga I tongani he kolo whakafofa o Hawelu Loto. Yes. Yeah. Pe nau lata api koe kou lata ngā pe ia. Tau e hao. O ko a pongpongi ka pau te ki mo sio he whaafofa e tahi kele I pongpongi o ke ilo o ka pau te mo ahe o no pongpongi o mai ke ta wo swimi o te swimi pe me homau api o kai ke te tui pe te barakau kau tahi o ska tahi o matu o kai ke sio maha taha iha mo ko ilo ko kai ke fusai tongai ko te swimi ko ki kana te a ko ilo ai vai ene toka hange ia hamea hange ha lolo ko me kalisi lolo olive talo mai e lolo halai malu hala ka mo ilo ai fukahi ko tahi ko he te foi swimi ko ki kanatea pa te foki mai ko foi o half an hour to swimi real swim ko yo hange ko motolo ta pa te bebe ka ko foi swimi no mo ko te alge pa te foki mai he 6:30 o lanu valeti pe lanu mori pe lanu engenga ko mua pe fa ke lanu mata e ko lanu tulu ko ke lanu kula ia ko se foi milita ta ni ma ki kana te tau ki ai ko o tongo everywhere ko ke to ya ko tu pa ke na fa ko kalo pe mai ko e ka nga pi fe fili ko ke to ya ko kalo ia Pero kai ke ato ia to o ia pero kai to ia mo halimu ia. Ke pa ko famo oni au. O ko talo ko swim every day. O kai ke te ko sia ko kalo. But anyway, but okay la te foki mai ka fo mi tani ma ko ia. O ke foki mai ki ta ia. Ta ko mo ilo ko north south east and west. Tomatau o ku rice hagai ai hapani. Ai la ai. Porque ni rice hagai o ke la no ni nga Koe nua pe moi ata. Koe te swimi pe koe tau koe ke mau. Ko kai to ia tongo ia. Na ia whanga tonga fuolo he mau tupu hake masina o tāwani o lai to la vea pe ame whare mahai. Kana ko kai to tu ahanga fu tongo ia. Maybe te kore hoku mari. No fo koe si amane. Ke te whaafok mai ka hatoi tanga. Ke whaafok I he whaafofa pe o kia hano mahu inga whakai ecology a ona o tonu ke whaafoki mai. Ka pao te museo ke Marshall Islands me mea, koe na mea whai ka tō tongo. Paka na maua whai mo ki holiday whengani I Florida, koe whaewewe mau tore family I he ulu tongo. Koe ta mai na to, but this is a mangrove forest. Koe ha tau, what the hell? Tupu hake I ho tongo. Mo mai ho mo forest, mo mangrove forest I Florida. Forget it. Ko tongo e nia. I think kone signed high. Okay, ho no foi siamane. No foi yes. South of Germany. Ya mo kata famole mano ki ko ki nia bebe o ki nervous.
alles gut. O ko na fo I sau te o siamane. Pena wala tu kai me tonga hai ngalo o kai fo ke te firma o English siamane ala tu kita le frase auto o a ko university ali frase siamane. It took me only 1.5 years ke wa ko le frase siamane. Ko be mai ka ba we ko a we ai ko kai ko ke sai ko le fa pa la ni. Me tonga hai Kapana ka koe 1.5 years fe ai kapana alu a heti fonua veni kun. Masi manga le pe a heti ya o se o mahina ono hu ya o se lava le ya le fa sia mani. Kana wa ko leva business administration. Pe osbe ko wako. Oh, yo lo ta wako ma le ha ku partner. Pana na tanke. Ta feo hipe o bete tamari he koe uhi o ko loto ke ose wako pe ase ai fala moi fau ese pe ose ko he ku degree ko degree siamani pe ko ne ose pe ko ai pa ose ko me pa tu boy atleva fau ese ko tu ile va vepa pe ko me ko ui ko hui wa ko vepa pe Kako mari ko hansio beba, kako matahine to botaha beko liana beba, and they are not with me, and I'm missing them so much. I'm not missing them because I need them here. No, I'm missing them because I'm enjoying it so much here. I enjoy so much that I cry and tell them I miss them. They are not here to see me enjoy, but they know. Tai ho mari ke kakao siamani ko. Me abe ewa ne furi he unanga o fala mo man to ko o si siamani a o si siamani o natura mo sistemi mo ni tango mali ke ka siamani ko me abe ewa o ku ke ya fala mo o to foki pe kono natura when she's among Tongans and when the sun is shining. What happens in Tonga stays in Tonga. Tako kuhinga ma kata ko te ala ki taki siamane o ia dai neni ihi o kai peke hasania ko te aha ke ala ke pa mo tolo pani mo travel. I don't need to tell you in details pa mo tolo kai mo iloi mo kata ke Google how much sunshine we have in Germany, and it's really nothing in comparison to Tonga. And that's why I wake up in the morning, put on Facebook, and I say, hello sunshine, hello Tonga, hello Kingdom of Tonga, just to make me feel good. Because when you go outside, the sun is not shining. And it is really like that. Pagkapa sama ya, pagkapa sama, kamata sama siulay akos ye, pagkapa ospeko ya, koto hagani ay lau ya September ko si kamata le winter. So because to be very sure that we enjoy the sun, we run away from Germany. We go to Italy, we go to the south of France, we go to Spain. Ko hi can guarantee he kapai kai ko na fo he o fo I mahangi ko lau ka lolo he mahina ta haua kai ha enough without sun kai ba mo sia mai bo ka bana mo sia ya ha ha ra a ho te a wi hangi ko vampire ko to ki tu ha ke ko me he ha ko ni me he mate o mate te a pe ko talo ha mo al ki ko fra fo ki a sunshine ko ha le ro to mo le tai ke. Now let me just tell you why I'm talking about sports. Now we had team sipoti I Inua I Tonga Hai. Pana ma wow pana ukawa na fofonga ko Tonga Hai I intercollege. Pa kono ngata ngambe. Pana ikai ke mau ha me Italia. Kita may tanga mo kalasi ko pe ko Tonga Hai ko mali ko kuinsa lote. O to ko kita mai ki kun salote alo ya ko puna high jump ko puna long jump ko he tolo na alo he mita te au uang ya pa ngata we ko pulu pe ya ko ke puna me pa ne
mau na ngai mali me spui sa lote fa o fa ko ai tono no ko ma si bon ka ko ha me ko le ai ka ba na ke ha me tai o bia e ko tui te ulava o mau hataha ke ni alo maha militari pe o kai ko militari pe he intercollege tonga kai militari i he South Pacific Games ko in 2019 o fai ko ai fe not only in the South Pacific Games, but also in the Olympic Games in 2020 in Tokyo. Because ko pa ani ko pehen o faina ta ki sia manen e mau ra ko se miti mai ki pero no wingan ko mali mo au ma falele business ko ta wani ta fite ma falele business ensini ai ta hi ba anga fa mata la ba ahora porque un poquito más ane na taxi ya fo ensini amoya ta hi mo ai no ba ko pe ha mai ko hai o ku ma winga ko ka ensini porque pego me akai I got more mark pego pa anga but mau discuss ai mau tol all the time but of course we need each other ka mau inga pito pega poco la he fa to koni mai he ngai donation ki to hai mo fa albo tamai maria ko albe ko party albe ko sio te fetu ko alba to he o ko ha ho me au fai ki apia ko ha ko fe a mia ke tau sio ki ai pa la ko mai se ni he pa ko la ko mai ko se ni di osi ka ki te ale ange tamai ki fa inbox ni fa ta va la speka ko to ele ato bia ai me fa ki fa mata la ba me ha ko ki se ko si atu bia o ku read pe ya o ku read pe ya he Facebook he messenger ko mai fa le mai ko ben okay e te ko si amani fo ki ko ben te fetong e hu ha kan e go strategy e fara le ale mauia ke komiti sipoti so ke komiti sipoti ko atonga hai ko pe ke ko hi ko le no pa ki fa mata mai pa ke ke to tu ma mari o ke he mari o ke ko pa se ni ma ba ta ha ke aria o pe pa ha ko ha le mai ta ma what's in Tonga what happens in Tonga stays in Tonga pa ko le mai ko fa le mai ko si mai o fa to mai ma te vita vai con na ma timi o ka I fe kan I United Kingdom introduce ma le vai tangata a ha kan selu ka waka ko ha kan me naite ya mo penifuka ko saya men fuka ko hi ko ni tamai a fo no fuka la ne ako ia I fundamentals of accounting kana pe ha ka ia ki si amane to ki ako accounting ai kana o si mau pe ai han ani faka to ka ha ne ko me pe o foundation o fare o sto ma hai accounting ia debit a loss and credit again ko pa ki tamasi ko pen fo ko tamai I have I fire for accounting. Matalano le ven mo committee patalani. Mo ia me fai na ta ia ka ke hanga convince of mali mo mau company. Ke mau hanga ke mau tokoni mo to. Ko me hoko I am going to get them to Germany. And I hanga ni I kaulega. Pa ko pene os kamata ia. Po si hawe ki ta ko wiki scholarship ke to wako ko to kanga pe ke to kanga dan ka mo to students ko mo osia mo to po ska ke te fa to kanga o lo parati ke ta disco fa fe una beta ta no Facebook ta me a ko ke ta to lo ta to fra mo le pa ana ke ta fe ta laki tu ke ka ba fa ma to fe ta laki mo be ko pa o fare no ka na autoru ko ha ni ko ki scholarship leva o pe ke hawe ki tamasi ai ko faka amu ke lu e pe ki tamasi to hai I hala na alwai ko visa free ai alu ko ki fe ka ni ki urope
Ai ko Schengen ai ko European Union o tua valu ko osma vahia Ameria ia he Brexit mo England kama to ko wa fitu pe ai members of the European Communion. Pia ko to ta pe to mata se mera what o kai te faha hela apply visa e lava pe ia ha o ki si amani just like that. Pena o vale ki tamasi ki tamsi e ko ni ta fitu na alwango ki si amani tamai fala mai ko pe ha do hie ki si amani ko tawa pe e ki mai na tol pe ko fe visa ko tanga I don't need a visa. Kaya no hinga famata ki tamasi masi o ka me sai foga si amani he ku system me ko to systematic correct and orderly and me ko to now si o be ma pe man you're right. Ala ki tamsi ta fitu nga hai o talanga na tol o kai ki ta firma visa. It's amazing, eh? But that's the word now. Aí lá leva que tam sia foi visa free leva que foi imagina tolu. Pero ko loto leva que hala be que lue be hala ko na forward. Que le faz que a ko le faz a mani mana toi. Kai be que firma se a le fa para la mia is la mani. Ko le faz a mani pe te lava ai o ako communicate understand I kakai, and eventually you will find maybe a husband or a wife later. But that's not the point. Ko loto ke expose I fan kita mai ki ko ni ki big word. Ko hi ko tahi ko wa fe tahi ma we wa fe wan no. Pe ka pau e fakalele le ya ai ko le fasia ke ya ko le fasia mane he mahina tol ko ya pe ke ki le ko ke fato mai ane ko kita masi o mafia mau he ko hi ko rugby o ke mau ki ka o ke ki o fenga lah apita si amani ke na makape hake ki he rugby ka te ke na wa na to na tu mo to na to he soka ka ko rugby o te ke na wa ke o ke fa am ko mau ka ta ha na hanga sponsor ki ka la rugby pe ma fetu pa ko loto ko tai ko ya kita masi o no foleva o lava leve alo ako hea o aleva ia vai nga rugby na mo si o au pito ka tama ko si amane I he vai nga kita masi Pero si poti ko o ko interested ai for your information I have completed the New York full marathon in 2008 and the complete marathon in Berlin in 2011 Pero ko loto le va oia ko no sai ko o maratoni he te kita imagina yon o que te ko ya ko pa que te kai lele ko que te mo fua e pati la hi ka que te mo fua e inu alcoholo ifi pe ko fa inga me ko te foi focus pe ko tu o ko ka lele ia que ta mo ui okay ko foi scholarship ko ni ko kita masi ko ya e ha o mahina tolu le fa si amani mahalo be ela kapa ela ta si amani be la mai o fie no foi mo akwa it's not a problem to arrange it for later ka ko ni alange be na foi mahina tolu but they folk ma hoka te na ko we ke os in university entrance pe mo si poti pa na ko ki tam si na le he na ka ke mo fu ko ko ni ta fitu fa ngata o ka ke mo fu ke na le he full marathon Pana le va I 10 kilometers. O la he abuta fakita la no ai o fakaori po fakalata I he te feo hi mo kita masi e foi imagina tolu ko ni pe kako we'll talk about that later. Ko loto ia ke fakalere once in a year. Ko tu mahal ko ne osi pe ai ha kan ai ki scholarship. Io, pe ko fakalere tu ni ki a Siria. I come montol ko most experience ko I scholarship pe mo ngahi project e tai fito no opton pe ke tau ki ngawe fangata pe hangi ko ne ko academy rugby ko na ke lea ko ni o ko ilo ya information o kai ke toton ya opton ke tau fakalea ke tau cooperate fangata ko ke tau ngawe fangata ke tau hiki support atonga hai not only in rugby but also in athletics also to the very top to the very best I think o sayang en tu ko tai mi kata hoko atu malo kite okay ela ma ke hoko de mo ki hiva ma to tai mi kantaki ai tai ba fitwalu
Poki pas mai ne ka o ke mo fi a te he. Kore pe mo ke hu whanga te tala po se no a whaki e te whakoloa koeni. To a whatu tahine lupe pau, e pare stemi lahi o e koristu tuko e ka malunga tonga. Pe hea e whapapa tu sea, whamore more pe ko loi ko mauloloa e whiawhini. Ka e tupe mua ke mau hoko atu ko ngā koe vahe koe ni whakahoko. Pea koe ki hiwa koe ni wa manaki whakahoko he tahi wa whitu waru. Koe taha pēe ngahi hini na tau hanga maheni kia i he sima. Fu sima koe na tau tuwa koe tō he teima tuwa sin te teke o sio koe mo tala koe tō ni. Ka i taim ta tau koe trust and obey. Tōna, ko iloi koe taim ko tō peo koe vahe ai me whakafoki mai koe ki tonga high school. Ko hinga mahalo koe tau ko e ni. Ko koe tau o saia pāhulu mo ki nau tōru. Ko tōkua na rahi pau o mo kamata ke. Tu holo aki e whai deri hape whakafoki mai a tōna hoko ko head mistress i taim koe. Mo whamore na ngari ko mau toko i taim rahi e whiaf koe ni. Ka kōtui koe ka veia neomo i nau neawe. He amana ke mau hiwa i koe a trust and obey. Ka mau fia lahi. Mau fia lahi ka tuke whaka osa koe ki tala noa sipoti koe ni a whala moe. Ha ue tala noa mahi me he koe ke mau langa me tō ski koe ngā fuala lahi mau ka e. Ka i he taim tatau ko fia koe trust and obey. Koe ki whairea koe ni koe toke o mai na toke mau hiwa ake. Ka wholoa pe ku ngāwe ake trust and obey. Lea mai haviri, Gary Solo ko koe pe o ke hamore holoto. But anyway, trust and obey. Sempre kona ko fai tau ki hiwa ko to hoko mai pe nga hiwa nai. Ko ka ta be mo ke tau rea ko ni ka wanita pe mo paia. O ko fie ko le ben ke u fanga he ngai whakatap o a whaki. Kau whakamonua tu hokoloa e whiawhi ko ni. O e fia e kau ngā kau e polot whakawhitai mo tukolo lia ke tau au sia ai tau whitu noa iho tau api a kone
Whakamalo. Ke lot hu whakina whakahoko ihe. Malo ko ui ko tapua ki ko ia le whakahoko I he lotu ko te ausia ki whakahoko lau mari maanioni ke lawa ke uma o halo toto ke whaia ke ki I wahe si pe e ko wilo I ko e whanua o ku te whakate fua ai vale Lord. Go Middle East rap. Look at the represent my. Kamu tahu sih mari ini mai. Aku nak I Saudi Arabia. Karena kau ilah na esi na alwane mau Palestina na Amerika ki Arabia na tari fuck off itu ifonua. Bago omo ifie foi ai ko. Kaneo mo ya te foki leva whakamatalan si ono uhinga o ku te alua I o nofo I Arabia. Me Salt City, Utah. Dolan na ko te si mari mo tangata are. Neo mo ya ne ma si ya to fai hanga oe. Ko uhi peke to kon ki family mo fa nau. Ki nau ka hao. Ko ki mo tol ko na mahalo ku ka ke mo si mea I mai neka tu ako ini ko wanita hala ufia beto kita anak ya tu kiai mo ingo apa ni o long staff mau ki family o mama o fa na to ko fa mai ke vine to kotor mo ta mai tanga mo ta msie kana mau hi ka to be ki Saudi Arabia ko ta wene ta haval e mau no fo ai ya ko elementary ka reka o ke high school ke now how ka to be ki Salt Lake City Utah o ko koris pe ko malava che na wa ko korisi I Utah pe ko ki mau ato ko wa pe o ke to e fonua pe ko me fa fia ai fainga mari e tu te lava ke te lere ta kai holo e ngai reunion kono fai ko e si o si
ngawe ai o mari o ngawe he tau taha lolo ai whonua. Koe tau taha e nei uraki mau e Amerika, he ko Amerika nei uraki alu koe o kumelo. Pea nei o hui ko Saudi Aramco. Koe ngā pe koe AR, koe Arabia, AM, America, CO Company. Ko no hingo e kau taha koe ia. Pea o kusi kau ngā tamaki ai mari. Ai mari i he ngā ue koe ia, koe ngā ue whaka-enisinia e lolo. Oku oku ne hoko koe lab scientist. Oku nau hanga o kauia hono whekume ngahi mea ke whakamaa ake lolo. Ke hao ko lolo, kai me ai go obtain mo tono kono ensinia ke lolo. I lope koe hae maolunga lolo, koe maolunga koe ia. Whaal ke hiwa taha pe koe hiwa nima. Koe lele ia ai maa lolo, pea lele ke lere koe ai tau mea lele. Pea ku kai ki te ngā au, te sinofo pe api o. Koe maka koe tūngai au mai ai. Sai te hoka tu lewa, koe hame o, mahalo te toto la lahi pe. La ngai mea, o hoko se maa whonua. Mahalo pe kumo la vei, koe whonua, koe ni koe whonua e kau Muslims. Aku, koe tala pe o kai mau terrorist. O wholoa mene tai, o hofu mau whonua. Ka koe wheitu o ko nofo ai, pe koe nofo ai kau ngau e Amerika, toko lahi kuna tonu, o ku ātakai ki nau tolu compound, pea o ku tuka atoa mta o ku iaho mau apiako kau reka i kimu, apiako middle school. Pa koe nau pasi pe koe ia me ia he middle school, o ku iai mo international high school. O ku tu whakataha pe mo American Embassy i tu aia me he mau nofo anga. Pea o ku le ohi me a whana pe i he keiti ko toa huki tu. Tu kai mano ngai fu lori me a whana ta whana. Ni me o tau leo. Te auri tu a huki ki loto mo e te ID, identification ki te auki ai. Ka neongo ia o ku mau o peha fie pa mau mo e pe o ku hao pe mau nofo. Ai aku mo osilo ko toa pe e mau nofo ai whonua ko ni i he whakasio ka lafi. O ku mau nofo i ta whaki whakaisi te. Ofi ai ka pao o ku mo mea i ai whonua ko ni ko Bahrain. Ko ia pe mahalo o ke iai e tau ka Sotia Amerika. Koe ke tea Sotia Amerika i e Saudi Arabia. Pea ku mau alu gai hala whakakawa pe ki ai. Ka o ku mau nofu ta whakaisi te. Ka koe kolomu ai a koe whonua au tui ta whakawesi te. Ai a wofia ke tahi kulo kula. Mahina? Wofia alwakeki. Alwakeki olunga ki Isileri, ka kalatu ai ki olunga pe ki Turkey, mo Iran, he ta whaketaha. Ka ku mau ki mama o hifoi pe me he ngahi ta whakikop nau kei. Whetau aki, Ka neongo ia, ako mau omoi pe, mau hao pe ai, he nau hanga o malu. Koe kau taha pe ako mau anga e pa anga ai whonua. Ka koe ia oku, koe ngahi mea lalahi pe ia o hoko atu, ko fie whakahoko atu aki mo toko, ka pau mo fie kumi ngā aue, oku iai ho nau api ngā aue i Houston, Texas. O kui ko ASC, ai ko Aramco Service Center. Mo kumi hene di, ka mo kumi ai o alo whekumi
ki mau habo ngā oi mea. Ta koe lolo tonga ni o ko ilo o kia ne koe Ramadan e whonua. Koe au kai ia ai whonua whakatau ki he tau kotoa pe. O kunau au kai mi he hopu ai la a ke tō ai la a. I he aho kotoa pe te unga mo he aho e ua walu he mahina. Pea ko ina toki kai pe he pouri, koe ka kai kone o nau manganga na tole pouri. Pea o si pe kai pea o ke wharekoroa, toki iau vai wharekoroa taimi ko ia. He o nopo koe whitu o whai nau whakatau. Pea nau mohe nau tole he aho. Ka koe kau Amerika me ka kai koe me ngai pure anga kei ko nau tole aku waka he ngā oe. He lolotonga taimi ko nio. Ame me whenga mari ai ka kai Saudi ki nau ki ngau mha koe osipe ai ua pe koe taha na whikau ki nau atana tō kai si hokwa te tau ho mau kakai ho mau tōruia he ngā oe ki whaa. Pea koe taimi o mau alwai ki tua mo ilo o koe ki whakauri ai kakai whiwhine. Koe compound ko mau iai o mo fua pe whakauri ai kakai whiwhine. Pea whiewhia mo kakai Saudi whiwhine ke o anga he kunau alwai ki tua o ako mo nau ngahi mari nau hao koe e nau raiseni whakauri. Pea nau whakauri mo nau tōruai. Koe hua ki tu a koe ki whakauri kakai whiwhine. Pea tu rea mau kofu uri lolo. Pea ai mo mau veili ke mau alu ki tu koe taha pe o mau ngoi o mau whakaapa ia ai lao ai whonua. Ke mau alu holo ki tu a whai whakatau mo mea. Ka mo ilo i peho mo wako koe vela ai whonua o koe vela taha pe o whahau koe i sune mo siulai mo a kosi. Pea wha o pe ai degrees o mea koe 50C. Ai vela. Ka te hao ke te kao vela au tui lange tui hato kofu nima koe whakaawa pe ka ake lere ke moko moko. Ka ne ongo ia oku masang o mau pe no foi. Ka ko taimi vela to don ke mau alu mau toria me mau ki Amerika o ai ki i. Taimi mau alu ai mi fonua. Mau dok fok mai pe moko. Ka mai na ta pe mai na o. Pe koe anga ia e a fonua koe ia. Ko nau weekends koe a whalai te mo a tokonaki. Mahina ka mo tol koe nau aho lotu koe a whalai te. Pea sa pate ai pe mo i kau lotu whakakaristiane. Mana o i kai mo fua ki whaha lotu whakaristiane e whanua. O ku tapu au iti. Nau toki alko ki Amerika to whai whiriwhiri ai nau lotu. Ka neongo ia o ku mau lotu he aho whalai te koe fo i compound koni o i kau taha o ku mau ngao e ai o ku whakango fua ke mau lotu. Ke whai lotu whakaristiane. Ko mau whale lotu koe whare ako. Whare ako ko o middle school, mo whare ako elementary school. Wahe ngahi lotu. Ko siasi koni o sisu klaisi o kau maanio ni ngai hoki muni, ai o ko kawai o biai ho mau whare ako mau o lotu. He ngai fu whare sipoti mau o lotu. Te gym. Pea siasi Canterbury. Pe mo whanongi sas ko ia. Baptist, siasi pe Catholic. Pea mo e Methodist o ia. Ka ko ta alwe o huko no whare ako whae me lotu. Ka ko tu o ku tapua ke whaha lotu ia. Pea o ku ikai ke aia ke iloi he pure anga. O ku nau iloi ai ngofua ai lotu i he fui. Kau taha kone o ku mau iai. Ka whai ako whai haki i lotu ha api hani haka kai ha whetu. Te nau o hofi pe turi koi ke alu me whonua. Pea koe hawari. O ku kai ke koe ngahi mea pea ko peke whakahaupat ka ki motor. O ku iai mo mau recreation center o ku iai. Pea mau nowhai pea mau ki fon feitu o. O ku mao pe mea ko toha whare koloa koe post office me ngahi. Moe whare maha. Ma piako. O ku fie maari hange peka mau tolo haki Amerika CCE. O ku mau nowhai. Koia o koe hako mea ia o ko whiwhakahau katu ai anga o nowhai
Pea, o toko lahi pe lea whakapāla ni ai. He lahi nau kakai nau alu ki tu aku le anga wako. Ka nau hao koe nau lefa. Kakai anga le le ien. Owa na mo pehe oku nau oke toko lahi. Kakai anga le le au pita. E nau whaafie fōaki au pita. E vahe e ngahi mea o nau ma o ihe a ko pe a mo ngahi mea nau whakasino. O koutui ko iyo, o taimi ni ihe o nau hanga monitor e te telefoni. Ko uhi pe ke, hana pe ko nau pehe ko ai pe ke malu ihi nau to. Ke ua na te telefoni at ka taha ka lato ha peha, ngoi hao ki loto telefoni. Ka neongo ia o te kia ha mau whainga taa i he nofu he whanua he ngahi mea o ko iloi. Pea mahalo pe o ko mea pe o ko fie whakahopat ka ki motolu. Ka ko fie whakaose a pe e ku popo aki o whaatu ki talasi ko ni anga o ai. He kakai ko se tuko ko mau hingo ai. Ka galasi ono wa. Ka malo at ka hingo. Oko lawe. Oko iai hen e mau fai yako. Oko ilo eko Paula Havea. O falahe at ka ko Paula. Kea. Ko e whakamalo ia heki. Whainga maari ko tuku mai ke whai atu aki pahe pahe. Malo elelei. Koe hoa koe ni o whon mahua ho kuloto e apasia. Holo pe ho mea tahine lupe pau. Tuita taioni. Ka whakakakato atu o whaitarango fua ki he polo kalama o e fia fini. O ko whakafofongai haki lea me Amerika. O whaatsea. O whaamore pe. Ka whakahoko atu. Ai ka koristutuku me Amerika. Mo ka taki. O tūhake a koe. Na te lava mai me Amerika. Ke mamata atu. Mo ka taki. Mo ka taki ke o lunga ke mamata atu e ka wako. Halo. Ko hinga e kupori ka nau tol ke nau loto maulalo ke nau tu ke onunga. Mo mea mai pe ko tau se file hoi fua e Amerika. Ka koe kulane ai ko au koe palaputa. Ka koe iloi mahalo te kuasa kuhingo ako tau motua. Ko tau ono whaeni te koe class au o 1964. Ka take class of 1964 o ka taka ki o lunga. Te koe mau whai ako ko latu taku wel. Alo. O ko tu ka whamalo ke tamai he wani. Ko ne omi a mo ui ke while motua koe ni. Na ia e whai ngata makina hoki a te au ki e a Port of San Francisco ke lele mai. Na fu fie pe au tomo mai ngā tako mamafa. Ko i mi ko ngā koloa sia ina. Ke uha o fuake am te tau ako ke nau tui.
Ke nau hebe o ko mawe. E bua watu ki he kanita tiki te ke upau. O expire e passport ki ko se fine lotu au pe mata lotu ka ba he ka kai ke wa ki ahon he ka ke toi foki au ki Amerika ka ne ngoia mahino ki ate au ko au ngaia ai konsela tonga i San Francisco ka nau ki telefoni pe mo tangi lahi au pika Kia sela mo nga ngongo tukia kata ke tokoni ke tia o fufia ma ke balu ka ko en follow expire passport teria na tala no ai ko biau ko ha foka ton holo me anga sias mo nga hia bia kai te wilo e passport Katiau, kaneo moia, neu lava lere mai ki he. Oi pori o kukilo ho kuatamai. Koi hae uhinga o kwasia e o ki motu hiringoa. Ihe pori. Ya ke manatu. Ki expire passport. Karmana eki fafo mai he file gonsela koi o go weekend ta koi foi misteri ke fra kokoi fatomi hato Amore pe kita hile pe pau hange o nga fai ke he o pe o file motu asiasta wata Lotuia, hokui. E au voltala mo fua kakato ki ai. Ono uhingai. Tala mo fua teki e kakai ko nau peki a mama o atu. E kakai mo ui ikai. Toi poni. Ko siasto wata ina ka lava hanga au lahi. O fai ono fu po hiva ane koi po ni. O e whaka malo whaka whetai i he lava, pakola ai ngā ue koia. Ko whanua o kou, lele me iai mo tau whiwhine koe. O pi ai fo i aho. O i mahina no me mako Thanksgiving. Tak mea patoa ke toi whai. Ma puni whare koloa, kai ki toi awa hapa mo ha me. O ho lotu whakawhetai. Ka ke mahi o mea tokori mo whahiri. O ke ilu a mea kai nai kai he ka urapi mātua. Na ana urapi na fo e whanua. O i whangamalo ke tamai he mani. Ko e whumanu ia loi tā puaku na umau he no whe whanua. Ka po fie. Koi pōni. Hange te hafu pō Thanksgiving i Amerika. Hau kai te kakahono whai ke he. Pai ke ha turkey ke te. Koi whao se prea. Oku mau o atu ai ofa me Amerika. Kia tangatai. Koristutuku, fefine, tamata, matuatua, lotoloto, vai, lolotonga. Ai ofalahu mea te ki mautoro. Pea ko o atu ai fo ilea ai Palestini koe no Amerika. Motoki kunge motoro, e koe kuonga eni oi fe kumi bade. Na te he Palestini, i hene umalama takai holo. Ke fili takai ai he Palestini. Pea ose na fili ai takai ai hopo Palestini kana pe Palestini.
my fellow Americans. Ask not what you can do for your country. Ask what you can do for your country. Tangata itonga high school. Lola tonga tutuku. Koi haho o mea e whai. Ke toko ni iai. Ai api anga. Ako tonga high school. Ki he ngata anga o mamani. O wana te toi whehui. Ka ke tuku holo toki ai o ke toko ni. Ke tupu laki ai pe. Ai mai moa a ene a fio. Tau whahau tu pou wha. Koi tau whitunga fulu en. Ai maani ko tau waka. Ke hoko atu ai pe. Ki he tau poto e tau potu. To the very best of the West. Kung kole peke ufanga e kalafata po kamata ke katonen. Sea ko e peke famata no peke ki kauhiva pamanake ai hiva ko ni. O butu he tau por kala mam na o fafofonga e atu e fana ola e palu nima. Pe a poki na autore na autore no foto tu por kala ma ko ni pa tau honga ai ko ra ke tau pasi no. Ai ko ka o tu ana ke ni he I hono whahau koe whatongia koe ni. Taho ki nau tōru koe kau whaia koe o e apea kanganesi. Koe ki kau hiwa koe ni, ko ki nau tōru, koe whanawa ko nesi me apea kanganesi ko koe salote. Pea ko ki nau tōru ko e ni, koe kau wako tutuku e o e apea koni. Pea nagege anau whainga maari ke nau kau mai I ngai polokalama, wau ki e laka. Kau kunau fie kau mai I e tau polokalama. Oe katoa ngai oe tau fitu mo fulu. E apea pa mama alunga tōna. Pea ko iau kinau henia e whiawhini ke kau whatamu tau tōna e whiawhia mo mara. I pa houtui, nā wako mea lahi me iu lope. I he whanau ke ngai lea, mo ngai tapa ke ho mamani. Pea ko i hiwa ko te nau hiwa I he whiawhini. Ko i hiwa ko whakalatina. Pea ko i hiwa ko ia o ko o pehe ko Benedictus. Pea ko no uhinga whakatonga ko tu whama a kau angelo. Pea ko nau teo ke pohoni hange pea kau angelo. Ka te nau hivat pa ko tau whaamu ke nau hange ha kau angelo. Ka e te nau, pea ka paule ka ke nau hange e nau hiva kau angelo ko tui te nau hiva pe hange a kau nesi. Pea whiawhini. Tara te te mo mau ofa, ko mau kau whaia ko I a pea kanganesi ko kuisalo te mau toko tahaua. Ko toko hongo fulu ai ko ako tutuku ya apia kono. Ko se moto whahoa ame tau tahiwa fitu pa whangalata ai whanau ke fitu ono pe mo fitu walu pa mahu hake pe mo fitu mo kaunga ako me fitu na uhen pa mo tau tol pa mi atapa ke ho mama. Ofat ka te mo tol klase fitu pe behefo ke walu lima. Kamo whanau ngā ka hiwa pea a kau nesi e he whiawhi. Malo a
kore peke Mungkin pas-pasi imai mua. Ko e fiafi o e fia. Ko e fiafi o e whakawheta. Pea ko e fiafi ni o tonu te tau ahoia. Ke ko e pū whala i te ne fie ahoia ai tonga high school koto. Ka he kumakai atu he fiafi ni o pulia ai kau fi ahoia koe he pō whala i te. Mawhita e uluafi. Ko kore ke upuke ai whainga maari e. Ke u fia. Ke u whakawheta i hokula maari e. Koe uhipe, koe langi mama, lawe ai koe mo. Koe whini mo tua whakahohaa, ko whiwhi. Ko hoku hingoa i he ako. Koe whini mo tua ko Ameria ki na hoi tonga. O kuau puke e whia whini, ke u whakafofonga i atu a i uloko. Pea ko mou os mea mai ki mō tolu ki e ngai tapa ke kehe o i uloke ne o atu e hauki te hina whalamoe. Pea ko ngai realities en o i nofo i uloke. O tai ta ke mau whakata ke toi whaka manamanatu a ngahi lea tonga na ia ko i mo whatu a ki mautoro me tong high school me he taingi o tuna a rea motua ko mau whai ako tonga taha ko lea lo mori ko mau whai ako tonga taha ko se so whele kakara o si pea o toi fu mama wha au pito ke whai hake together i ulope. Ka oku lahi lewa ai mōne ngai whainga maari ke practice ai lea whakatonga. Hoi ai te ukore au he taimini ki moa he tau whitunga furu mā nima o i tonga high school. Ai moa ki 101 ai kau i ulope ha mau toi whoki mai ki tonga he tau whitu nima. Ma oa mātou wike taha ki moa kau mai ki ai a Saudi Arabia. Maua mātola whai mau ki crash course. Ke oa te mau te mo neawe ni mua. E koutui ko tau mātuku koe hiri a pongpongi. Te mau neawe foki he ka mau foki ki a mari. Koe mau foki ki he pisinisi. Koe mau foki ki he tuwhiniu koe. Ka lava koe ki kakao mai. Ki he whitunga furu ta. Koe api ako maalunga tonga. O kore koe ke tau aho ia. He koe pō mahu inga e ni. O kulawe tai i loa, ki tau au sia mai ke pōko e ni. Koe kakao whai waha mai, me Iulope, me Saudi Arabia. O kai ke whai mafua. He kai ke utoutou whakamama whai atu hono fu umama whai tiki te. O tō no ai ho mau inasi. Ka koe toi ngahi mea ke hane koe ne lawe ke ai o tau ke te mi Amerika. He ko au o kōku tapuange mo whektuuna, mo Hawaii. Ko si oku kau wa e taha i Amerika, kau wa e taha i Europe. He hoki whamiri o ngau nofu Amerika. Koe ai, koe fia koe ia, te ukore ewa sea. He o koe taimini koe hongo fulu mahaloen pe koe me hoko ne tahataha he pongpongi i London. Pea nau palo mesi ki he fuuloto koe ia o toko whango fulu tupu. Ho tau kaunga ako ne mau whakataha e aha ua fitu o me
ke mau wā mo mau lau pisi mo sakiki. Koe hui ka tonga high school ki mau tō. Pena e lava lele. Pea koe palong mesi e ne taha nau oangi ka nau tō. O te mo tala ke ilo e tonga. He ka o mai haki i whainga maari e. Te ulau i katoha mo hingoa he pōko ia. Toe, o kou ofa tu lontoni ki he kau live stream ko tō mai pe. O mo whakawhanoa mai. Ke homo loto o kui he nia mo hau. Taru mi he auto o pulirulu. Ko koi whamore more at kau ki lau i whakawawe pe. He kai peki wawe o mahangi koe lau konga koe a anolo. Pe ko siau slavaka, ka te whenga. I he mau waa koe ia i Europe ui ai e kau koristu tuku ko hono ke ki tau ngau e ake lia koe motu. Ka koe kau raki hu o kamata he tahiwa anonima. He koku tau ke te pe e tahiwa anonima koe ni. Pakui tongani e lava pe ke ne maa oau i kolo o fuso te ringa he ai koe motu o taha ia o e mau koristu tuku. Pea koe i ki taha ua o mai ki he tau a fe fitu ka nau i piritania koe nau whenga whakaupa te nau. Aka nesto i fua vei kone koe mau koristu tuku matua taha ia. Tina lasa haro ele noa taufa mo e fin motua koe ni whoko atu. Ana se intu i fua toke tā whakaos pi whereti Sorogeny Harrow e risiva tu o moheloa Elizabeth Harrow, Falamoe Fau Ese, Lisia Mahe, Olivia Betutu, Maria Talakai, Sebastian Mailei, Katalin Parani, Isileri Tonga, Toa Kwase Tonga, Maika Lavulo, Paya Tupo, Mini Ras, Salestu Ipulotu, Lani Kavapalu, Feao Vunipola, Patricia Moonia, Petuliki Pole, Josie Laatu, Ilona Barani, Obet Fonua, Viriam Maasi, Samuela Adiola, Crystal Fatofua, Dino Maka, James New, Salestu Ipulotu, Paula Poloi, Terita Bahai, Kaapeli Pifereti, Oteniri Pifereti, e mo Fane Pifereti. Koe mau ki kulupuia, o koe koa check. E koe ki kulupuia, o kuiai ai loto ofa, o kuiai ai manatu merie, kanki manatu kaske heke. He taimi na te talangata ai, he taimi na te pehe mai whai ako ke pehe, pa te whai kita mea ta. He taimi na te whenga ai ke te kakakita he taua wha imata. Tako pa te tone ke te kakakita ai. Kanki manat meri, he taimi pe na te kapiteni ai pene. Kaku ne hanga o uni ki mautolu, o puke ki mautolu, kui ki hele reitaha. O kai ke lahe taimi ke whakamatala atu ai ngahi ngawe masani. O kui ai koristu tuku tong high school i Europe, e United Nations, o kui ai e tau kakai, e tau whanki i tamai ki ai pa mau pore. He taimi ta tau pesia ko kore, mua ke recognize heni, ai uluaki fuafua ambastoa a Tonga, ki Britania, ko tau whiwhine, mo ungai tangata, i high school ko ne mama o atu, ko High Commissioner Her Excellency Akosita He Muri Whineanganov. Ke taim te tau pe teo ki toi tui mua moha ku kepi tahiwa whitua, kai ngata pe iai, o iai ai kau tō tau a tahiwa whitua, ne nau whafofonga i a tonga i Pitutania. Aia ko e tahine prinsesi ko mama o atu ko kaimana, hauori o kuini, alea motua tuku aha. Kainini ko ki tui a ki tata whitua. Ko Baron Fiala Kepa, ko Talana Ivini Mafi, ko Tupou Ioane, te mo Samuela Fonua. Ko si kau tō tauia he mau ki kalas tahiwa whitua. Pea ko whia recognize at heni, a e mau whaiako, a e mau mong whae, i he taiwa whitua, o mau lau pisi ai pe, pea mo e whaiako e taha, na ni whaatolongi a kiau e tasta, mo e whasioka, pea whehi ai pea he sai nisi. Pea, koe mau whaiako ko iako tuna Fiala Kepa. Ikai, ai mau whae, ko tuna Fiala Kepa,
Pea mololo hea tu boniwa. Koe mauongo whae ai kalasta hiu fitua. Koe whai ako goe na ni whaatolongi a gai whai sioka mo tasta. Pa moan pe na uvare kua pe au ia sa nisi. Ko hoku ta o ke te ia, ten tok la uau he ose blea. Ko tala hi. Kalu me ai mo whi ai daka sa nisi. On a more serious note, kau tui pe kau ngā koris tutuku kai ke ton ke utoi fuu whakamalanga tuau ko whakaofa hatau e whia whia ki tau tō. Tālu e tau a umai ki he ni tua pule lulu, a umai ki whalaite tau whanong ki he tokoni mo e whakalotolahi, e paionia, mo e whaiako ko tuna rea motua, ni tau lava haipe. Pe a umai ki ho tau ahoni. Ko e mea nā upuke mea ne uhu, I he malanga ai tangatai Palestini ko afua Lord matoto ko ne fehu na ne whakatata ki he whanonga koe ni ko fō mai ai ngai koristu tuku ke he hangi ko ia koe koristu tupou koe koristonga pia nai fehu I mai rewa he tangatai Palestini ka oku I whē ai kihele rei tā. Koutou bea, koe ngai tāri nei mohu tāri. Ka ki mōtoro na mui he ni he aho o e tau whakataha AGM na e ka kato ai ngahi kihele rei tā kalaske heke. I he malmalo e whare koe ni. Ka e aho ni I he whakawhehui ai e Palestini nau pehe ai ko au o kou wheinga keu ki alpe ki ngāwe pao whoki mai pia kore ang kokoa lau koe to hitapu pa ki to kenga ko lecture au whok mai mi ngāwe ka kou wheinga atu keu ki I lau pa kui ai whoi lotu ai o kune humble ma pia koe lotu ai whāresi mo e lotu ai tangata tāna ki tuku hau. Pekai keu whie malanga tu he kohli siri ai a kua o se wawe e ne reverend ana. Oa o kou kei whei ngā tuau I mui. Koe fitu ono oe ko iai e nau reverend. Koe fitu wae ko e tueni ngā luafe pe koe ma reverend. A mau kei whei ngā pe mo tohungu. Ka koe koe tahai ana hele soni na u. Tā mutu pe he tau AGM pau pehe fie lau pe fuwako ma tau fie lau o ku tau pore he kihele lei taha pea kou fie te kau pe he kore koe o ku ikai ke u kau au he pore koe he tae maa na ulea pe ni he wafe tātoru e ku kore tuku mua e tau mauhala. He koe langi ma mao a ene a fio, ai ni koe ne wahe atu he paionia ai ngahi lao koe ia. O kai ke kawai hafoi lao ia koe tae mao. Mo paspasi mai mua ka pao ka lota ka tau. Mole ke mama. Ne kau ia he langi ma mao a ene a fio. Ke lau kau, mo ke lau pisi, he mata tohi o pehe ai. Kai whake ai ha me ai e tonga high school e mau, he ko tau tolu pe ia o pehe. Tapuangi mo e hawhangan. E ku lili go mo kore he eiki o whamai. Tō au he mata tohi, ke oua teu, whakapo uri, o whai halea o kai ke tau, ke u kore atu ki he kaunga koristu tuko ia. A mole ala tau foki mua ki whai mata. To e wakai ange, e tau kihele lei taha. He u tau whanonga koe ni, o moania, koe tō tenga le lei a kihele lei taha. Nea mai mau movete I ulo pe. Ka ne mo whanonga pe ki a whalamoe. Koe whakawhia e te mamata atu ki he lava mea. A tau koristu tuku. Nea moksi e whalamoe a te au. But I reached out to her.
I felt like there is a bond of being an ex-student of Tonga High School. And very proud to pursue whatever in your field of work, of study, to the very best. And Falamoe is one of those. Te whakanono atu pe, e kukore koe ni ki heki I lotu, ke tau whakakaukau pe ki ai koe hi, o tau hanga ki mua, ke tau whitu mo furu maa ni ma, te mau tau ni mo furu ai ki mau tolu kau kiti koe ne whitu ua. O whapeke au ki ai, mau ke ilawa pe o kakau mai, ke whai ha fia mo whakawhetaki. Ki he lava mea ai whewhi nei Tonga High School, ma tangatai Tonga High School. Ko se aeni e te au anua kou lau atu o kai ke nofo e poi. I he pōko e polo, ni tau hiu kumi haki space, ke tau ki emi ai, mo tue tue, koe uhi ne whono hake. Ko ane ho ata I he tau mawha. Ne toko lahi se tau pau ko ristu tuku ne nau whiu kumi ha sea, ko hui ne whon. Ka koe whakaamu ia, koe hoko atu e wholau, te mau whoki ki mau tolu koe te lava koe te mau o atoa mau ki scholarship, koe loto ia, koe fu loto ia pulahi. Ka koe iwi ia, o koe te lawai he iwi. Koe ia exai peka uhi, o mau lotu pe, me ta wha koe, pa mo whanongo mai pe me pitania, mo whe ia fua. Ki he mga whana e ngai scholarship. O mo tolu pe, te tai mohanga, o whai e tuutu ni mamafa koe ia. Tau lotu pe ka mau Brexit koe ni. Te mau wā koe hana, ngahi me alahi. Pea o whapeki toi ki kahia, pea e mau sovare ni. He ilo, e lava, ke whakakakato, e ngai whakaanu lahi. A lot of aspirations to help and to support Tonga High School. Not only Tonga High School, but to support the Tonga Council. O ku lahi pe e whanki criticisms, whakaano, but I think at the end of the day, ho mau loto, kai whie toko ni lahi pe ki he kosirio. O atu e ofa, tangata e sea, kai maa, ai komit for all, kai aha tau mawai pe mo eiki. Pena e mau ki kuku mai, kana e whaka manat mai heo koa. Koe sāpa te ni Ameria. O te ke alo whaki mo ke tala noa paanu, kai tuku ho whakaukau, ki he otua. Koe ai koe mau ki kuku e toki. Whaki whakalongolongo I pe, ki a mela ia mahalo koe treasurer for all. A pong hi he ata lewa, ke whai mau ki ka sete a pong. Mahalo ko mo tol ko matatohi, na utu whakutu atu ai, koe whanau tama ai Tonga High School, ko na usia, ai tim whakawhonua a Ingilani, mo e tini a Laione, ko na ostu utama I o kalani. Pea na ulere mai mo ki whalani, o Mako Vunipola, ko e whika walu ia pea Ingilani, mo kataka paspasi mai, o mo ki whalani. Sorry, ko Mako whika uruaki. Asi ai ko au na o ne polo pe, ne kai te akapulu. Ko Mako o ku whika uruaki. E ko e whalani lewa taha o Billy Vunipola, ko tamsi whika walu ia a Ingilani. Pea ko e na tangata e ki lewa, mahalo o stoi a wheau I hau maa whoki ia. O wheau Vunipola. So ai, ka pau e ha olo peleki hema. Te tau ki I touch rugby be a pompong. Heilo ke mo tokoni mai ki he whakaekonomika e kau Britania. Ke mau ki tu he tuunga whaofa. Ke tau ki lulu I mua mau ki whalani. Heilo na maa wai haki se nipo haki I pere. Ke tokoni, ke kosidio, mo e ngahi ngau e kuhanga mai ni mua. Awate o whalahi ki he ngahi kalasi kotoa pe. Na ukau he whaatalahui. Tarahui peka I tango ke sio mai ai pe mea mai ai atuna.
malu aloi he ia te ate ofa ke ngahi kalasi lalahi te ngahi timi net polo kotoa pena tau net polo I he lalo kasia ne o ka te afu lalo kasia I ka whai manat merie pea mo e to ko e ono ua ko e to uia o whai ofa ki ahe nau toka ngai mautori ho tere ko nau mea lelei kotoa pe o nau ofa mai ka mautori ko I hiki ko mau nofo whakatahi te kai tāng ke kau ai o tua mo tau mawai me whai mata tu au whātu Ko kore pe ke whanga tumu he ngai whakatapu o oso no au whaki pea kai ata mua ke whakahoko atu ai hiva ai kalasio no valu mo whakakakato ai polo kalama ai sea. Ko kore ati he kalasio no valu ke mo kataki mai pea whakatatau ke polo kalama ko tau tolu mo tau nongo fulu tup ko toa pe o mo ke mea hendi mo kataki mai heta mo ke retisi o tokoni mai. Ke koe kalas koe ni sea o nau puke mo nau tolu he nea ve. Koe uhi o uhange o kai ke nau falala ke he maule o lelei. O kai ke he taimi ne utu uai ke ulele mai ki muani ko nau fafana mai. Aina ato. Koe ai kau whanongo ka paupe iai ha mau ki ito o mau puke he nea ve. O ofa atu ai kalasi ono valu mo kau koris tutu koto ape o tahiwa ono ngo fulu tupu ke feitu una sea pea mo kau koris mua koto ape na wimu aya tek mamtol mau lawai whainga marie o katoanga o tak ko ni ko whainga maria ia ke tek mautol ke mau mamata ke mo ngai fofonga pea ok mau ofat foki ki he kau paionia ki atuna filakepa kai uma alo lo he atu pou niua pea ikai ke ngalo e mau whaia ko ingirisi ko latu tapu elu mau ofat ki tek mautol mono kotoa pea mo e kore pe ki tek mautol mo tokoni mai na ato e mau hiva te mau hiva atu pe he foi hiva haleluia ai toko taha kotoa pe koe eiki koe ofa au. Koe uhi he oku mau fia ke kau ngā kau mo tolu he whawhetai koe ofa ai o tua ko whai matau tolu o tau toi au sia ai po whakakoloa koe ni malo. Yeah.
tapu ka ko firi he tahi wa no manu a ki himi ko ni ko manatu ki se ko angkor mi baba na ni ko ni himi uraki ko na kai he ni si mara ko angkor na no fo pe ia wan ko si ngata ana pe e ne ako na no fo ai na ni fie hoko ko fai fika ya hoko ka kai si lava lea kai ke lava lau e tohi kai ke si lava ai sipila hena ngata pe ia wan kan si au le va fenga ke hoko ko fai fika ke ave ke se tuata ke ako ke ni hoko fai fika ko ia na ha ma le na se tuata manda tu nai ka ke lava lau na ako i hange ha ane himi uaki ke hange ko lau ko e ta fami kana ako e foko nga o ni mango panane lau le va pe e ko fa ko ma lo to pe na mi fa nga ya ya ke ko fu fi mi ko to kana pe hange le va se tuata ha mi hen o fu va me pe hange mi ho ha ko ho ako i ho le ki ho ko fa se ka ke lau ma mari pe te ke pe e ko o fa ai ko hito tau hini ko mita no e ko o fa ki ma no ko e ko o fa ki ma no o hage o ai ko ma no ki ma no ya ma lu fo ya ki ma no e ko si fie le ma anto ko ni o si in ko lava ni mala ya to ha ke ba ni be ko ngang kai si lava ni ko tau himi ko ke fa ke ta ko ma na ko fa ke ni no ya ko ma na ko mi ta no ko tau himi de ko ma na ai pa he re se ni ka ma ta ko fi ko lava ke ni hu mai me ni himi e ki ko a fa mo ki ma lo mo ki ma lo mo ki ma lo e ko ya mo ki ma lo ya ko fi e ko vi ko to pe te ki ma lo Vito que ito fa manat mai ke tau ki malo ko tu be ko tau fe unga ko ko fa fa malo la ke no tahine o lo to wa ko malo mo ke mawi ke mo fa Kage mo hanga whakatoka ngai e mau whakalolo ai e tau ko kalama ka mo fia pe ke mo mea hena ke whakahou ngai a ngai teu kua whai he pōko e nea mo mea te tahine kau tau whakawhitai pe e o me whai mamare ko mo tau tō ko e tau tala noa ki he lerei taha. Ka kou se oanpe ki foi se hui ko e ni ke tau tutuku noi. Mahalo pe lau e ni ko e $1 million question. O koe ko miliona pe, multi. Tako ki whewheu o pehe. O kuke i lopi, ka ke kamate, te ke alu i whe. Alo mo mea mai, mo tolu mei muri mamao au pipo. Mo tolu lawa mai mei tahina, tau tolu pei, tonga e kini, mo wongo sia mea mai me ngai koro. Dai fa mare ai mo pioneer una me ai aula mo to la tu ko fa ya ka ko tu ko tau fe kumi ki le reita te que taria que foi ko
ku ke lama whakapapau. Kaya aho te ke mate ai. Ku ke lama whakapapau te ke alu whea. He kua peo mo wheitu ko heri mo he wani. Ko pore i koe whewhine mo i tangata Tonga High School. Hako lolo Tonga mo i hako tutuku. Whenga ke whakapapau i hao tāri ke wheu i koe ni. He kou whakapapau ata kou palomesi ata. Ko ho langa pe ho tāri pau ke wheu i koe ni. You will be the best. Ever. Koe whoki ni nau pe he. Tau toki mate pepa toki ilo iai pe i. No. The Bible is very clear. O osi omi hanga tonu pe e he folfolaya. Lolo tonga e tau pe i mo ui. Kai ke toi nenefu ia. Amen. Sonu an tolu e stano e nai of pe o toa ke maamani na ne whaake ono ao pe ta. Nai whakatupu koe ko toa pe tui ki a te ia. Foi tala au whae wa uaki. Hika ke au hika ke au heri. Ua paua he wani. Koe pau ia kou whaamki ai. Ku ke whapapau. Ka ke ka mate Tonga High School. Paua he wani maa. Koe tau whakaamu. To the best. O koe koe to a best. To the best. Ki he lerei taha. Pea koe ka ringa whakalangi e ni ia. O koe koe inga peke ngata pe heni. Koe lerei taha. Koe uraki mau e eiki. He koe eiki pete ne oaki kia koe ai lerei taha. Lolo tonga ho kei mui. Sione mai uak sione mai ni ma vesi taha mo tahawa. He koe ni e whakamoni. Ko whake he otua ke te moutoru ai mo ui ta e ngata. Pe koe mo ui o kui he alo. Tahawa, koe aku ne mau e alo. O ku ne mau e mo ui. Koe au kai tene mau e alo e otua whakamore more koe te ke mau koe mo ui. Ko whaampe, koe ka mea ne ke toi mau hao matai toho iai ka ke toki lawa tāri mea koe ni. Whapapau i holoto, hao tāri ke ki foi whehui whai mo fua koe ni, ka koe foi whehui mahu inga taha ia he mo ui. Malo pe ngā wei o e lerei taha i he Tonga High School. Ka koe lerei taha koe o whaotua mo whie mau e eiki. Tari e eiki, mau mo i ta e ngata. Pēka ho mau koe ia, automatiki pe ho au sia e koe I do the best. I ho tala noa, i ho ngā ue. Ha potu pe koe, ho whamiri, he ngā ue a ngā. Osi ha mai pe, ai lerei taha i ho mo ui. Ka ko hoa o sia lerei taha, ko pau ke mau e lerei taha. Tai mahi no senturi ko ira ko senturi e ko mahal pe ko whangi tau koe ke tau lama ki ai. Ka ko tau ni ku tau ihemi, tau fit noa. Tau whi mau ke tau mau e lerei taha, ai tau wala mau heni. O ka mea whaau e nia ai wanga o i taimi lotu. Ka pau ke very selective. He ku ke whai tūtū ni mahu i ngā taha ki o mo ui. Pea ku lau noa ia ke tō lahi. Ka kia koe ku ke mahu e mo ui. That's the most important issue. O whātua pita ka te moto. Whakatau wangi, whakalau loto, whakakau ke he whehui koe ni.
Pei o whakaukau ki ai, koutui, te ke whai e tūtu unu mahu inga taha ki hoa mōi. Kei whie mao haka kai Tong High School i he wani. Ko tū he tai mini, o ki kaunga tāma. Wai peki motua he toi tapu o kou kau pehe wha ho haa ki ai. Mna pure kona tutuki whakataha mo Sisu e ta wha aki. Mahau te pako ki mini te taha toi si ene mo uiku kore ka Sisu pe aru ia ki he wani. It's never too late. O kuia e whai mamari ki e toko taha ko toa pe. Ka tau pepe ke motua pe ke toko. Kei talavou pe kei whine mui. But heaven is real. Ko whaambe ke toko lahi. Ai ka wako oi Tong High School i heaven. But you have got to make the decision. O whaapa wita ke te nito. Koe tau himi tuku, kou tui pe e toi lawa pe hono hiwaki. Ni mangeau ni mangofu maa walu. Kata ke mo me haki ko tau hima ni mawalu. Ai kau tau ai o tua whaitangani. Ai ho mou mahafu mua whaitangani. Tau o ai fiu mo fua whaitangani. Toi sik te mou i kunu. Whaitangane loto toa, e toi si te mou i kuna noa. Taki mua ho tau mas, o tā ai uruafu. Haaki e ai whirilahi, wahame atu peki ai. Ka malo hi whau ai whiri, lahi rewa homo wiri. Koe tau maae o tua whaitangane. Koe tau ke mau whanua whaitangane. Heri ena i o tua whaitangane Paradise pe mei mua.
Whaitanga ne loto toa, e toi si te mou I kuna noa. Kerensi au tau eiki ko sisu kaisi ofa ai otua ko e tau tamai te moi feo e lau mare ma on oni no so mua mo ki mau tolu ko toa pe e fia fini pe o nahili kai fai pe o taingata Amen.